Muri iyi video ngiye kukwereka uburyo wafungura website ikaza imeze nk'iyi. Urafungura iyi application yitwa Google Chrome. Ukimara kuyifungura urahita uza hano hejuru hagana iburyo, hano hari akantu gakoze ifuruka ya rectangle ahagana iburyo mu tudomo twinshi. Urahakanda bakujyane mu ma application ya Google. Nurangiza urahita umanuka hano hepfo handitse blogger. Numara kugira hano handitse blogger urahita uza hano handitse ngo create your blog. Aha biri mu ibara ry'umuhondo. Ukimara kugira hano barakwereka ama email ufite muri telefone, hanyuma urahitamwo email ushaka gufunguriraho iyo website yawe.